أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گلی تماشاوان نیجا بقدر و قیمت خدای تعالی جوه راضی به. خدای تعالی ایشه و لف بینه. خدای تعالی صحت تک جانه و برکت تک ماله و حضور تک مالا و خدای تعالی الآخرت و تک جنت للجنة جي وتك جنار حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تماشوانا شكا أميرو باسا إنسان وحيوانا بكن فرقا إنسانا چيه وفرقا حيوانا چيه ودقال وي فرقه دا إنسان چتكن وحيوان چتكن. نها خدای تعالی دو قرآن کریم دا و دبجه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. دبه من انسان مکمل شکلی yani insana akıl dayavan. Yani gavek merif li tarihe denere insanı beri piyate breda çune yahut hespa girtin elvan suar bune. Ama İro, kavak merv dinere gemiye suardı ben, trene suardı ben, taksiye suardı ben, tiyari jeta falan bevan suardı ben. O khaniye bere çavabun İro çavanın, cülü bergu kharlu be her avay hakak fark heye. Hayvan aynı hayvanı. Çelek aynı çeleke, ker aynı kere, kuç aynı kuçke. Yaşama uyje aynı tişeki degişne bir kaydı xo. گیاهی خو او قاسیانی ایجا فرقیت کدنی خدای تعالی cennet o cehennem çekiriye bu insana. Eğer ki insan riya Xuda bimeşinin لمحشره ve hesabı me xoşik derbas bive ve Xuday Teala me bişine cennet. Ama eğer ki emri Xuda neyninci maazallah Xuda Teala me bişine cehennemi. İca ek iman tene beşhu ebedül ebed cehennemi. İca hayvancı Xuda Teala wan çekiriye libe dünyayı dijin şura jiyana xud dikin و خدای تعالی حیوانا جیش بو فایده انسانا چکریه. یعنی حیوانی که عمل ماله خودی دکن ام جوان فایده دبینن. ام بجن چلک امشن ام بجن حسب لسوار بونه جبر حتی ایرو تو تکن وسایله ام جوان فایده دبینن. جگوشتی وان جهکی وان جریا وان چرمی وان هر آوای وان. ایجا آخرت مگویش انسان را یا جنت ہے یا جهنم ہے. حیوان جی خدای تعالی حساب وان دنبوان داشت دکه و حساب وان و انسان جی تفی دکه گواه تف دقده خدای تعالی امر فرمان دکه دبی ببن خلی حیوان تمامی وی دبن خلی. هذا اوچاخ کافر کل حیوانات نرک حیوان وابون خلی چو و کافر اندی زانن کو ایمان خلاص نکنه اهل جهنمن ابد الابد دبین کی يا ليتني كنت ترابا شخيرا خدرا امجي إيرو بنا خلي. إجا قالي تماشوانا أبيا فرقة نبا حيوان وإنسان إجا فرقة كي دنيا هي أن يامهم كي ياشاما في دنيا شكا إجا عمل في ياشاما بنرن بني خدات على جمع إنسان جنة تشكريه جهنم جتابي تشكريه مكافات تشكريه عقل دائمة وحيوان بعقله حیوان ایرو دنیای پیش ناکه. بنیرن هرن لمرعکی بنیرن برا 1000 پیسه دا بچره 1000 حب چلک دا بچره هرن بنیرن تب تشکی اکتنه. او پیسی کو حیوان جدکه جدوغای را جعرده را دبک گبره زرا راویجی تنه. اما ام انسان ام هرن جی کی
ام ساعتك بمن ام ودري حاجه ينزل بكم قرط بهيل ام تشوفوا خلول بينن أبد الدنيا ما تبيس كريه ما بعد الدنيا بيس كريه تجي كي ما قول لنا خستيان نما يج رجاك الدنيا بعتيرو إنسان قرم برجور ما بدو تكوجن نعم مثالا أتشك تجي بيجم كشفتي مرف حيوانا بقرة هم بيج كر كوچك چلك توت قاز وردك وسائل چشتام چخاب بيجم پر بيجم وأمان تبا إبارة تكن آخركي آخر كان مزن مجبوري تبر ولي الباهبن أما قوال سري شبكة مدري آخره فكر وكرب كرارة هرن كوچك كوچكارة هرن ميشن ميشنار هرن بزن بزنار هرن هر حيوان كي يبقى جنسي خو أما عيني و دنيي كم إنسان أجي بقرن تخن آخره كي ومجبوري الباهب منن سري شبكة قوال أمان بردن maalesef insan بهبرا ناچه و insan بپرایی و خود زنگینا بگیرن حال که حالت رسول الله علیه الصلاة والسلام دبی کی کسی که زنگینا حزکه جبو مال وان جبو که انسانی زنگینه جسسیا دو ایمانایی دچه maalesef مرو ایرو بالا و دده کی maalesef قسمك ملاجي يعجتي زنجين رادكين قسمك شيخجي يعجتي زنجين رادكين او وسائل يا زنجين چبكي يعني خدای تعالى ري نشاني مدار ري نابج زنجين راك maalesef هناك انسان ما ايرو او ما يكوش زنجين را tapmış بن زنجين دي بچد بي ولا وقت زنجين دي بچد بي وقت ne bakıyor şükür bakıyor yani kafak ne bakıyor ve ne bakıyor yani إجا أم هشيخ بدن سري خو أم وكا خدا بمشن أم وكا رسول الله ريني شمدا أم دوير هدا بمشن أم وكا إنسان بمشن إنسان خدا ما إنسان شكله إنسان أز باورم كو خدا تعالى إيرو عقل بدن سري حيوانا وحيوان حنكي هم إنسان ممكن يعني وبجن أو جوارا مالكي لازمه صد ماله و هنه اون دیدن بکری اون تیر ناخن جوارا عربکی لازمه صد عربه و هنه اون تیر ناخن جوارا دونمک ارد لازمه 10,000 50,000 100,000 دونم ارده و هیش بود 10 دونم اون جفت خون میراج جفت خون یعنی اوه انسانیتی او و حیوان بجه اگه انسانیتی اوه حیر امش خور حیوان بمینن و ام نابن انسان يعني چقاد چه خراده به چقاد چه خراده به ام هشی خو بدن سری خو يعني روجي نمايه لمج نمايه يعني حتى هم بجن خرابي تشب يعني يا ربي تحفظها ما بك يا ربي وانت من دخيل وخشيدا وانت تمام امانتي خدامه